So Obekaya Banum Kwa Yatu Omudin Oral. President John Dramani Mahama epa womo wa braye dino etna akunyane suono sabre die ora eno omo ho aba asama ye twe omo sere eni abasa midimu nsam no eba abesomo afenso so te se ne nam mframem se President John Dramani Mahama wakoto ka bi ne ka na wato no nso no ne boo enya asam keto a ema eno nso ho nsam aba be ye dagya eno nso nya abotre ne apiem aba ensama amanfo bi aka ene replies ahodo akoso no ni nyina nso ye de baba abesomo na mo ka asame ko menya nko metetem kwanchen heya aha Djka Nyansa Port TV make sure so be subscribe no press notification button for more uploads aha ensama eba say politics say entertainment showbiz ni nyina no ye de bro kama pa abusuayen konsemunum Banum Kwa President John Dramani Mahama epa ye oral team wa bread and tina akonwa so se wo mo enhwe na aban sa sibi enema bi afoma kodi nkofo bi wa enyemra kwan so no wo mo hwe ne enfom nyina ma emranim na yenye no sa bread minority in parliament ese wo mo ntiase se sa oral team na nkasa no emra ben ne bo mo ho ban tumi ben no mo wo se wo so mo timi sorry na wo moto wo nsa frɛ obi sɛ ye ba behwehwɛ wo niemam anase ade bi wo ho fabra enu nti sabre de minority na aye press conference sɛ wo ye MPP ni aban dada na pointi na sɛ sa orafo we efrɛ wa oso pa totobo de dwubidi neda menko because was emre bia ni ho e back wo mo sɛ wo so wo mutimi sorry e kase ato ye nsa frɛ wo braha e na wo ye sei na koye bibie oho to mo se sa brede sa niema na ekoso no nyina no omo de ora no wo mo ntiase na mra bia ni ho nso a ema wo mo kwan so omo nya sa niema na omo eye no. If you are a former government official and you're invited by this so-called ora, our advice to you from the minority is to boycott any invitation from the ora team. We are not going to be part of it. Because we believe that there are constitutionally established bodies that can investigate any so-called misdeeds of the government. What are they doing? What they are doing is to go about disturbing people, entering homes, taking vehicles, seizing vehicles, and more or less taking over lands from people who have genuinely purchased lands. Na eno ena oral team member, Yera Domlevo ono na aba abonten sesa wonti ase se ora no wono mo eye adwuma ne so susu se emre bia ma omo kwan anase se ora no to omo nsa frɛ wo a ne se wonti ne ma bi ase a o se entena ho na men kasa kasa fa court na do omo court a wo mo nso beba no ma be yi omo ho ano Omampanyini John Dramani Mahama bra Ghana photo abadema no pepepe en wada operation cover all loot ora timi wada wona de se wo mboase ne be no ma Ghana ja pade ahodo nipa bi fom ne se brato e betima agye ne abo ho ban ede ama o my Ghana ora timi yo ma sha so mudwumadi ekoyie na amanfo afira se wonam na wokeka se ora timi no mpo no nya de amara bia bo na chidom enti se wo ye Ghana ni wasom aban yetwa mu na ora team members ne ba wona so be toto wano wagya pade o me hwehwe mu a memfi wo mo esanse mara bia bo na chidom ye no ane se na amben Ghana yo post adwumeko hanom yo kwa adwumeko hanom office of the special prosecutor enso hanom na ye pekuo bi ne wabo Ghana ja pade ho ban a adenti na yemfa hye akuo ahodo miensan bi nsa ne ekokopa ora team so mo dem begye hweso wa bra ora team yo krampo no bia embo na chidom na ensema amanfo afira sia wokekan ena nam so owura Daniel ya Odomlevo opanyini ankane na we auditor general e wo my Ghana mu owura team yi woka ho bi wakase ekire mu se wo beba wo na so anampo wo ususu se owura team no embra bo na chidom no asimde be no hono court for mo kono mu bi yo mo ho ano wo tim se 2017 wabra Ghana mampanya wo twamu na dankwa akofado bae no wo pa team sirunku bi a enkane senior minister yawo osafomafo ena tese wo power side team na ne kwampo no na nya Ghana for na ya mo no ne fo mudwumadie ni se omo be yehwehwemu niam bi osusu se enkoye no oyehwehwemu ni wo ho kwan so de kokopie mu court na wo sa gina so boa na mo be di fo no ye twema so na sanse se ye na aban no pa ye 2017 MPP bira so no soronko ban na eda efi wo right team na NDC ban ya wa pa no wo so mo be ko so mo ye o madwuma na omu de omu nim se omu ntie tiam na so wo kwan bia so enti wo osusu se o right team na dwuma wo ye na enam mra kwan
so no asemdi bia na wo hono no fa mo court no beba na omaba be yi oma no so mo court na court ka se oral team wey ebra bia mbo machi dom timfo madwuma to hono mo so mo bu court ni mu tiada krompo da omufiri ho na mo do madwuma to ho na mo be kopie mu court na court ka se mo nto omra bia so dia ene na wankasa na ope ene odi uti akwa gye akere ma bosi akon enti wo se oral team ni de o mbeko so na madwuma na madwuma o mo ye krompo nya so mo ba wo na so na mo hu ni se wa ye mfon so mo kwa akwachi wo o mo nche mfa nko ba bia o mo hia information keke information o mo saka ria na afi o mo abo anan o mo de ma pose o mo de ma office of the special prosecutor o mo de ma wioko anampo ma mo mampanyina so ate na mo ntu be mampanyina na se mambo dwuma kwa hodo mpeso mutu fa ho no na o matu e dia fa ho na wiase utiri mu fa ya na ntia bo nku se o man ga na japade unwie bia adenti na wo mu ba won cha bagi information a o beka se won fa mo enti opanyini kirem se o mo na mo keka se o rati mu ne mera bia mbo o machi dom enti obo ba won aso mo bagi information memfi no wo se o mo ba o pe information no e wo so de mo na wo susu se adwuma o mo ye no enam mra kwan so a for mo court enche eni ehu se ka bi aba abonti a coat of arms no chese ebo animu a amanfo chese yehu V8 hu V8 na V8 we die yehu bi da ema chese obi boka ne price ebi say $600,000 ebi say $1 million ebi say $500,000 na chese enseme course so de na nya asem ketu akra ema nkofo bebre na ebusa se na yede usi akonwan so enche eba ne sen ena okukuru Ghana sika twitwiri de ente se ede kotoka we amamfo bebre na se wo mususu se wode ne nsa na abo aban sikam na ode akwa akoto na eno ena enchiremu bai se da bi o ka na akra no na papa ne yede nisi akonwan no so da ben ena watimi akwa akoto sa ade no na ababa wabi wono de oba and in fact wanfa President Mahama ho anche no kra in fact wo twa no etwa no e ma chese na busuafo nyina age ne de e ka kire Ghana fo se mo hunu se e ka ya mo antie no President Nanado bedi ade na nisu ade hunu ana edikan se ne niso e free education mode Mahama si suyi wono na nisu ade hunu ne de ya ene se obetam Ghana sika twitwiri die no de akwa akoto V8 no adamu ababa wana asem okan no wanka ne saakwa na atemdidi ana tato no nso no na nya asem keto akra Sianfo ya ka kire Ghana fo bi se na mu me se Djka Mahama kotene firo ko sua nyansa bi on de abro na Ghana fo bi na mu nie de hwa ade mu amudidi na nakufu ado amamu atebe nyame be twia moka na nakufu ado bae ne first attachment free education Bahama bae no ne first attachment na eno no hene ba buama Power FM TV XYZ and was it there be this time around yentena ho emasa anema no enkoso enu nto ohene baboama ababe yi ababa wana no asa to nkra de Ghana police force se kani no obi timi kasa eme police for kofa no a ene Ghana police for nso enhwehwe ababa wana so wa mo no nimpo a omo betwene de na pie yenkoti ohene baboama aketesia bi abedi owura John Dramani Mahama tem na atamdidie no a wadi owura John Dramani Mahama no kwasem ano ohye na minimba bi asa girl no wo but that girl yate Ghana prosefo baby that girl no nambia no said ya mo ye na no mo nye no sa pepepe ene me bo video ni wia ebia no ani Ghana ha na so wo Ghana ha dia said ya tie no mo ma nye saa na se woni Ghana ha so na okeka sankwase asem no a aburochefo na ye NDC fo no o mesia wo aburoche so de no man's land so they will face you there yan konko he video no me Sianfo ya ka kire Ghana fo bi se na mu me se Djka Mahama kotene firo ko sua nyansa bi on de abro na Ghana fo bi na mu nie de hwa ade mu amudidi na nakufu ado amamu atebe nyame be twia moka na nakufu ado bae ne first attachment free education Bahama bae no ne first attachment was the first attachment and anyasa and I'm na mantini ye was the nakufu ado bae ne first attachment na ede na attachment eti we a waka attachment no obedi owura Djka Mahama tem wa be owura John Dramani Mahama ba Farida mpo enye uti pen no Farida ketwai honam no wanya wonu mpo enye uti pen enti set Farida nkwaka attachment ya wa woka attachment
wo be criticize owura John Dramani Mahama now the first attentment John Mahama first attentment what is attentment you yankwa yanto aso the first attentment so ko to car $150 million they back Ghana 150 billion car and Mahama kwakoto ababe so we are say Ghana sika ni ho NDC for kombede wafo mudidi amudi munsabon kumni ni fa na didie na mbanya mkwasiafo bia wo munni ani suade hu abeto aba mama masa abeti na oman Ghana do Mahama wudi ni kromfo boya wabayi wobe sister Ghana sika because wo kona wo kono nsa mabiem Ghana ni sika na Mahama ede ni nsa be bom ede ni bonkum ni fa funya o ma dwene Ghana ho na me be twia me ka mo na no kwasam ne say Sakatesia se owura John Dramani Mahama first attentment and say okokoto car 150 million 150 cedis million em say sano kan wana also 150 dollar million or somehow em say mo money ye dabi odi you can free so sign bo ade no na me pay a certain word our kan wo na Martin BMT sim so ho kakra yenko chere Ghana fo bi se na mu se John Mahama kwotene firo ko sua nyansa bi on de aburo na Ghana fo bi na mu nie e de hwa ade mu amudidi na nakufu ado amamu ate Benjamin na oman Ghana John Mahama wudi ni kromfo boya wabayi wobe sister Ghana sika because wo kona wo kono nsa ma NDC fo kombede wafo mudidi amudi munsabon kumni ni fa na didie na the first attachment so ko to car $150 million they back Ghana $150 million na sake dear let me describe this lady a little sabi enyama no na ya enenye ema ho na me ba beto na sabi o dear woye atade a etetere ma no wa ha adwen ena de woye pokle en wa ha adwen sabi mpedi asasa ketesia yi watimi krom sahwioso area ho amafie ena wanya pokle no wanya atade a tetere no a akonam ho a akoni nwuram kwakuo yepe woba wapo ne ho a wose wapompo wadu obi nwi atetere ntirisumpo na wiye no de nam ho obedi wo wura John Dramani Mahama tem na no kranteye wosa bon wonim hwe ti wini wei nipa mu nsesa wasei edi owura John Dramani Mahama tem but there is no problem ade ba ko ewo mu ne se mo fa ka ne nto so ma me owura John Dramani Mahama ebaaye no me pa mo owura John Dramani Mahama baaye no within about 3 days ana katachie kwam ye free fa ekoye kokotro ye se owura John Dramani Mahama akwakoto ka ne bo so $600 million $600,000 na $600,000 no so what de ba Ghana cedis a 88 million Ghana cedis and owura John Dramani Mahama waba beto na mumi sase saka ya esiwe a bulletproof car a special made enti owura John Dramani Mahama beba no eno order car no because car we yamfa 1 day or 2 days order it will order yan sana eba na se sada no ye di ni si so no an ofre ye no order ye ne de ba the next day eno betena mu car yes we eba krom ha 2022 nipa woto car na si wo no oto maako 3 oto wei oto pick up bia the whole Ghana bi ni ha aya pick up esopa na da ye de car no ese garage no omulu sulusu ne ties ni nyina nsa na etumi ko garage wo anyway any other car when the port sa car we auto car we for the personal use na sa ni pa no ye friend Ibrahim Mahama
President Mahama nua ye friend Ibrahim Mahama one no kra sa cast we ba ye ebenu kroma 2022 kan wona sisi yempo ana me ka say what one biggest pickup no so pa ado mo di pickup no ewura garage no wo mu sulusu ne tan nyina ana mo pushi pickup no ko say garage wo ana we ani adaka eto wura John Dramani Mahama ebedi president no oni ka na si won president Akufo-Addo no wo yusu president Akufo-Addo ope entu akono e wase yama ne dekọ sa president Akufo-Addo ka no ana da president Mahama yede ne si so no yede ne tenam sa ka ketwa no ena omde be fa no but Akufo-Addo ka watenam yan ka se president Mahama tenam o enye yi etinimi Ibrahim Mahama anu wase brass wo ba be di president dia and ye disaka we na yusu eti president Mahama kwanya ne kabat sa president Mahama kura no to saka we $600,000 eti o mampani John Dramani Mahama abaya president wa Ghana ha wa ya vice mo kasa na mo kan ye say wa ya assemblyman wa ya obeye minister obeye MP obeye we enti president Mahama enti one more brakura wo wiase no it is aka we 2020 ntrema. In fact Ghana for mesramo sansam no mo kanyina no kura bia nim Abusia for me dini Djka aha Djka Nyansa Support TV. Make sure so be subscribe and press the notification button no for more uploads. Me da se so je bre na hwe me makraw bye bye.